Saras batahaganupan Bapa Inang, salam sehat batahaganupan. Bapa Inang nani hargani Tuhan ta Yesus Kristus, lawi jalo hita hatani bata diar parlobe martonggo mahita. Bapa nami nai surga, terima kasih Tuhan, sadarion iberehkon ham kesempatan benami menangar hatamu. Berehkon ham aton duina pasingmu benami, asihanami boy mengarusi hatamu. Ibagas gorani anakmu Tuhan Yesus hanami martonggo. Amin. Kita haganupan nani hargani Tuhan ta Yesus Kristus, hatani bata nagabe, renungan bata sadarion, aima sada Petrus bindu tolu ayat siah, hatani bata ninima. Ulang ma balas konasiam na jahat imbang ni na jahat, risa-risa imbang ni risa-risa. Lambin mamasu manasiam, ay sihol teano nasiam do pasu-pasu, ase tardilo nasiam, ay madas ni hata ni bata. Bapa Inang nani harga ni Tuhan ta Yesus Kristus, gabe halak Kristen ay lang urah. Bahat tantangan nahihadapi halak Kristen. Ay homa nahihadapi sanggah zaman pangidangion ni Rasul Petrus. Sanggah zaman ni Rasul Petrus on ay majaman halak Kristen ijai semakin berkembang. Hak Kristenon ay semakin maju. Bahat halak mengaku pakon menjalo Yesus ay gabe Tuhan ni batani sedia. Tapi ibalik ay adong piga-piga kelompok, adong piga-piga aliran atape sekte na memang lamarosu mangida perkembangan hak Kristenon ay. Sehingga CDAP membahen sada sikap sonaha ase perkembangan hak Kristenon ay lang semakin berkembang. Sonaha ma ase hak Kristenon ay soh. Sehingga sedia menyerang dari berbagai aspek. Apakah ay aspek sosial atape ekonomi. Bahat halak Kristen ijai itekan, bahat halak Kristen ijai itangkap, ibunuh, ipenjarahon, bahat halak Kristen ijaman ay ikucilhon, bahat halak Kristen ijai lang ibere maju, baik secara perekonomian atau parhorjaon. Makanya bahat halak Kristen na do magabe Kristen ay menadingkon hak Kristenon ni ay. Bahat halak Kristen na doma mengaku Yesus ay Tuhan ni bata ni sedia ay menadingkon ni bata ay. Halani lang sanggup menanggung beban ay. Halani lang mampu menanggung penderitaan-penderitaan ay. Mangida ay ma Rasul Petrus membere sada pencerahan hubani kuria na adong ijai ase ulang membalaskon hajahaton. Ulang membalas. Memang anggo ya tahun ulang membalas ay masada sikap na lang urah. Anggo ya tahun ulang membalas ay masada sikap na kurang diminati. Halani anggo adong membahen jahat bediri maningon ibalaskon ase puas diri. Anggo lang ibalaskon hajahaton ay merasa bahwa diri ay terluka. Tapi anggo hita mengkorjahon membalaskon ay berarti melukai tonui. Mariteon ay ma Rasul Petrus mengajak menyikapi ay haganupan dengan cara memaafkan. Terdingat hanami sanggah pengalaman Yesus mengidangi di dunia. Sanggah Yesus mengidangi di dunia on bahat doma nama der ibahin Yesus ay. Tapi nama der ay pe ibalaskon nama bue halak maritehon kejahatan. Itangkap ma Yesus, ia dilima ia, disiksa ma ia, isalibkon ia. Tapi apakah Yesus membalas? Lang. Yesus menonggohon sedia. Halani aha, Yesus be holong uhur ni Yesus subani emangidah haganup halak ay na doma membahen jahat hu diri Yesus ay.
Jadi sikap Aima na mengajak kuria na adok ijai, ACC dia aipe ulang membalas, tapi memaafkan pakon menonggohon. Bapak Inang, nani harga ni Tuhan ta Yesus Kristus, zaman ni Rasul Petrus on, pakon zaman ni sonari on dosdo. Halak Kristen tetap merasakan tidak keadilan. Halak Kristen tetap merasakan bahwa dikucilhon. Hita nagabe halak Kristen on lang ianggap. Halani Aima iajak ita ase ulang membalas, tapi menonggohon, memaafkan. Halani Aima hita tardilo mangkurjahon hatani bata. Bapak Inang nani harga ni Tuhan ta Yesus Kristus songoni hatahon hanami parlobi. Memang anggo lang membalas kon ai sada sikap na susah dan tidak diminati. Tapi sadarion iajak kita, mari kita menyikapi segala sesuatu mari tehon hatani bata. Sanggup dan mampu kita. Bu hita mangkorjahon ai. Yakin hanami bui duhita haganupan memakai hatani bata. Age susah, tapi anggora hita mangkorjahon ai. Adong ketenangan, adong kepuasan, adong kedamaian idapot hita. Mari tionai Bapak Inang, ulang patah semangat. Mari korjahon hita hatani bata ai. Halani doma ibereh kon ni bata tondui na pasing bata ibagas goluta. Terpuji ma Tuhan ni bata, selamat mangkorjahon hata ni bata. Amin. Martonggo mahita. Bapa nami na isurga, terima kasih Tuhan. Hatamu nadas benami kembali paingatkon hanami, asih hanami boy mangkorjahon hatamu. Ajari hama hanami mangkorjahon hatamu. Ajari hama hanami papakehon hatamu ibagas goluh nami. Ibagas gorani anakmu Tuhan Yesus hanami martonggo. Amin.